A upotreba plastičnih kesa debljine od 15 do 50 mikrona i druge plastike za jednokratnu upotrebu u Crnoj Gori zabranjena je već godinu. Šta je zabrana donijela Crnoj Gori? Detaljnije u prilogu. Navršila se godina od kada je zabranjena upotreba plastičnih kesa za jednokratnu upotrebu. Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, ta odluka doprinijela je značajnom smanjenju plastike na deponijama. Iz deponije Livade mi imamo informaciju da su plastične kese koje su završavale na deponiji prije primjene ove odredbe smanjene za oko 70%. Tako da to je veoma jedan veliki procenat što se tiče zaštite životne sredine. Najvažnije je, poručuje Milić, što su građani nakon godinu dana svjesni važnosti očuvanja životne sredine. Isto smatra i direktorica Centra za klimatske promjene Univerziteta Donja Gorica Ivana Vojinović. Međutim, i upozorava. Postoji onaj dio građana koji te plastične proizvode kada prestane da ih koristi, kada im već postanu neupotrebljive, nepropisno odlaže. Kada kažem nepropisno odlaže, tu prije svega mislim na bacanje tog otpadnog materijala, dakle plastičnog otpada i ostavlja ih oko nas, dakle u riječnim koritima, u šumama, u zaštićenim područjima, na pristupnim putevima. Za kese debljine zida više od 50 mikrona, koje su sada u upotrebi, plaća se naknada od 3 centa, a sredstva od te naknade agencija uplaćuje Fondu za zaštitu životne sredine. Upravo za edukaciju građana o štetnosti upotrebe plastičnih kesa biće upotrijebljen taj novac, a prema riječima zamjenika direktora Ekofonda Nemanje Pekovića, u pitanju je cifra od 800.000 eura. Ono što je ključ, to je smanjiti upotrebu plastičnih kesa koje se stavljaju na tržište, kako bi građani shvatili da taj neki proces podizanja svijesti, odnosno promjene svijesti i korištenje višekratnih ili cegera ili kesa definitivno doprinosi zaštiti životne sredine. Pođemo do onih činjenica da koliko je vremena potrebno jednoj kesi da se razgradi, pa sve do nekog i finansijskog momenta. Plastici je potreban cijeli vijek da se razgradi, nalazi se gotovo svuda i na taj način šteti zdravlju ljudi, napominje Vojinović. Ako nepropisno bacite plastičnu flašu u more, mikroplastična vlakna će iz te flaše da se postepeno razgrađuju i da ulaze u morske organizme, u ribe, u školjke i sve ono što živi u moru i na kraju će se ponovo vratiti nama u vidu te ulovljene ribe, u vidu te školjke koje mi konzumiramo kao morske proizvode, a unos mikroplastike apsolutno negativno utiče na sve organe u ljudskom organizmu. Iz Ministarstva ekologije, na čijem je čelu ministar Damjan Ćulafić, ranije su saopštili da je u planu da se naknada od 3 centa koju državi plaćaju trgovine poveća u budućnosti, što će dovesti do poskupljenja kesa. U marketima su danas u upotrebi tanke kese koje se uglavnom koriste za voće i meso ili one preko 50 mikrona koje prodavci naplaćuju 10 ili 15 centi. Vladimir Fuštić, Euronews, Podgorica.